Pakatipon tamo, kilagyo na ning ipa, ampo ning anak, ampo ning Espiritu Santo. Amen. Ing grasya na ning ginutamong Heso Kristo, ing lugod na ning Dios, at ing pamakyagom ning Banal Espiritu, mantabe sanang parati kaya kayungan. At kekan timurin. Maya paabak po kaya kayungan. Maya payabak mo naman po. Kaniting Domingo pagmasusyan tayo, ing pamaytas at pamanangal, king banal a krus. The exaltation of the cross, the triumph of the cross. At king kaya katamong ebanghelyo ngeni pati na ing mismong kapag masusyan, papaganaka na kaya katamo ing mismong kasiguradwana, ning tagumpe, a pwede tamong kamtan, karing sablang pagdalanan at pagdalanan, king biye. At ban kanita maging karapat dapat tamong magmasusi, kaniting misteryo ng Kristo. Ganakantala pa mo at sisyan din kaya katamong kainan at pamikasala. At king mipnong kababanlo banyawaran tamo, ing lunos at kapatawaranan ng Diyos. Itamongan, aminan ko, King Diyos sa mapamakalulu, at kaya kayo kapatad, ing mikasala kong bina, king pamisip, pamangamano, ampong pamanyapat, king marok, at king pamagtamad kong gawa, king mayap, asukat ko sanang depat. Kasalanan kong mabayat. Ulinitay, panigapo ko kang nuan na Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel ang pombanal, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko, king Diyos, sa ginuta mo. ing Diyos sa mayupayang tutupa kalulwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo. Idala na katasan ng parati ang gaking biye, alang angka. Amen.
Ligaya king Diyos, king kakatas-katasan. Manalangin tamo. O Diyos ay pami, beryan mong ing anak mong bugtong meteyang makapako king krus para king kaligtasan ning meto ketawan. Pagkalub mo sana ke kaming makakilala keti king yato, king misteryo ning kamatayan, ing mga intulit kaming magkamit ka rin banwa, king ablas ning kaligtasan, apeki abuta na para ke kami. Itiadwan mi king kapamilataning ginuming Heso Kristo ang anak mo, Diyos sa mabibiyang pon magari kambemo, king kametungan ning banalay espiritu, manggaman king alang angka. Amen. Pamamasang iba't king libro ding bilang. Kabang dalan ding palipin ng Israel, detangano ning pamangaynipan. Bubulong la laban kin Diyos at kang Moises. Bakit linuwal mo kayong iba't ka rin Ehipto, ban mga mateketi kin disyerto, anong nu alang apangan ni ainom? Sinawa na kami kaniting pamangan aalang lasa. Anting parusa yung Gino, pepabalyang mga bagsik aubingan busal ning balayan, amenoktok ka ring tao, inyada ka laring menga mate karela. Kanita ring tao linapit la kang Moises at ngara. Mi kasala kami king Gino at keka. Manalangin ka king ginuban ilakono reting ubingan ke kami. Inyame nalangin niya Moises para kimbalayan. At ing Gino nga na ka Moises. Gawa ka metong amabagsik ubingan at ibili me king metong aandang. At nung ing ninumang matuktok alumawe kaniti, kumayapya. Moises ginawaya ping metong aubingan at tangso at binili ne king metong andang at ninumang metuktok ubingan pa at linawe king tangsong ubingan kinayapya. Ing amano ning Gino. Salamat king Diyos. Dalita pakibat, dapat ning Gino eyula kakalingwan, dapat ning Gino eyula kakalingwan. Tutukita mo po kimpamagkanto. Dapat ning Gino eyula kakalingwan,
Itamongan po. Dapat ning Ginueyo la kakalingon, dapat ning Ginueyo la kakalingon. Makiramdam ka, o balen ko, king kakong tuturo. Itingid mo ingke kang panandam, karingamanong kakong sabyan. Ingasbok ko, magsalitayo, kapamilataning talimhaga. At ibulalag ko lang lihim maaral, amilihim king milabas a panahon. Itamongan po. Dapat ning Ginueyo la kakalingon, dapat ning Ginueyo la kakalingon. Inyang atineng pemate karelo, dingaliwa kanito, linapit lo keyo. May magbalik lalob at tayimtim sini sila. Aga na karo, ing Diyos, yo ing talapamingwa. Kinging Diyos akakatas-katasan, yo ing talapagligtas do. Dapat ning Ginueyo la kakalingon, dapat ning Ginueyo la kakalingon. Dapat ingamanong igkas do, pawang kalaraman, pamagkunwari ingatsu karela. Uling ring pusura, ela tapat keyo, ela mo rin tinupad, king kasunduan do keyo. Dapat ning Ginueyo la kakalingon, dapat ning Ginueyo la kakalingon. Makanyan man, ing Diyosa mapaglunos, patawara nala at keyalang kinabos. Maralas nang pipigilan, ing keyang mua, at ing kakakalulu kung kasbuna. Dapat ning Ginueyo la kakalingon, dapat ning Ginueyo la kakalingon. Dapat ning Ginueyo la kakalingon, dapat ning Ginueyo la kakalingon. Pamamasang iba't, king sulat ng San Pablo, king kapulungan, karin Filipos. I Kristo Jesus, bistaman at tsukeyo ing panga Diyos, makanyan man, ena inang kaminan ing pangapante king Diyos. Bagkus linubas na ing keyang sarili king sablang kamalan, at kinuana ingaske ning metong ayalipan. May kiwangis ya karing tao, at king pamakiwangis na karing tao, migpakumbabayang maygit karing sabla, at meging mapamintuya ang gaking kamatayan, ang gaman king kamatayan king krus. Uli nito, ing Diyos naman, pepaygit ning emunano, at dinina ning lagyu, amimigit karing sablang lagyu. Inyaking lagyu ng Jesus, sukat lang siklawod ding sabla, ding karin banwa, ding keti king yatu, at ding king lalam ning yatu. At ding sabla, sukat dang ipasyag, king Yesu Kristo, yaing Gino, king ikaligaya ning Diyos ipa. Ingamano ning Gino. Salamat king Diyos. Alleluia, alleluia, alleluia.
Sasambanda ka, O Kristo, at layon pupuryan, ulining banal mong krus, inatbus me ingyato. Ing ginuman tabeya ke kayo, At kekan timurin, pamamasa king maya pabalita, agpangkangwan. ligaya keka, O Ginoo. Jesus nga nakang Nicodemo, alapang miras ka rin banwa, nung emo itang tinipa ibat banwa, at iti yapining anak ning tao, aatyo banwa. Nung makanano ng tinas Moises itang ubingan na bronsi, king meto nga asta ka rin king disyerto, makanyan yang sukat itas ing anak ning tao. Banketa ing ninumang maniwala kaya, magkamit yang pie alang angka. Wa ing Diyos tutunay kaluguran ing yato, ang gaking binyene ing kabubugtungan ng anak. Banketa ninuman ing maniwala kayo, eya mipahamak, nune mikabiyayang alang angka. Ampat ing Diyos tinubot ne ing kayang anak ketiking yato, para ukuman ne ing yato, nune para iligtas ne king kapamilatana ning kayang anak. Ing maya pabalita ning kaya katamong kaligtas. Kapurian keka, O Kristo. Maya paabak po kaya kayo man. Kamusta na kayo po? Eyo ko po rin kumusta. Normal ko pa naman po. Ko pa naman tutuluwawa. Anya, mayak ko pa naman po. What are the silent battles you have conquered? What are the cries, struggles that you've won? What are the difficulties you've surpassed? Ano ang mga hamon ng buhay na iyong napagtagumpayan at higit sa lahat, nalampasan? Atin kayo po, balo ko atin at balo ko dakal. Atin pong metong amig-donate kay munting tahanan ng Nazareth at anyang mipagkwento kami kinwento ne ing Biena at kay batte pakit na lakanako detang anam aletrato na ning anak na kabang tatal nanda ing karelang diploma at makasulod ing karelang pang-graduate imalan. At nga nang migsalita nining babaying mag-donate kabang panenayan milaring kayabeda, baluyo po, potang akakit kula ding letrato, dareting anak kong apayari. Palagi kong sasabyan king sarili ko, ala ng bage, ing eko agyu, at ala ng bage, ing eko alampasan. Siguradong nanuman ing datang king biyeko, managumpe ko, king sablang pagdalanan ko. Uling deting letrato daring anam ay anak kong apayari ko, simbolo na ning tagumpe, ning kapagsubukan, ning bayat na ning biye, akanakong alampasan. They are the symbol
of my own victory. Simbolo ning kanakong tagumpe kingbye. Today, we celebrate the exaltation of the cross. Ing tagumpe na ning krus, anong luka rin kenya dinalan, ing kaligtasan na ning tao. At king ba kasalesayan, ning kakatamong kasalpantayanan, agpang king kwento at istorya, so sabyan da, ing krus ay ni apenintun ng Santa Elena, ing ima ng Constantino, aminiye, upaya karing Kristiyano, ban kanita lungwal pasibayo king publiko, anyang atagpuane, delane king Roma, ating krus ay ni tengalanya, anting simbolo na ning tagumpe, ning kaligtasan, at ning mismong lugod na ning Diyos. And we understand the cross as a symbol of love. Anyapin king Ebanghelyo, for God so loved the world that He gave His only begotten Son for us to be saved. And the cross is a symbol of our salvation. Not just a symbol of love, but a symbol of our own redemption and of our own salvation. And this is also the symbol of victory over death. At maralas, o yan, ing akakalingwan tamo. Balata mo, ing krus, simbolo niya mo kabud ning kasakitan. Simbolo niya mo kabud ning kamatayan. Simbolo niya mo kabud ning bayat at pwede tamong pusanan at pagdalanan. And most of the time, we forget that the cross of Jesus is also a symbol of our own victory. Tagumpe. And what is so amazing about this celebration is the very story of creation, the fall of man, and the story of our own salvation. At tatandaan niyo po, anyang mag-umpisayang manabuking pamikasala ing tao. Through the disobedience of Adam and Eve is the entrance of sin, the coming of death, and the beginning of sufferings. At ito may nga palyari, pauli na nitang bungang tanaman ate apenganda. Ing bungang tanaman, akarelang pengan, ing meging dalan, bandatang ing kasakitan, datang ing kamatayan, at migit king sabla, lubana, ning kasalanan, ing biyena ning tao. But in the New Testament, nung ing meging dalan na ning kasalanan, yapin ing bunga na ning tanaman, king bayong tipan ing meging dalan na ning kaligtasan, metong yamu namang tanaman, ing krus, at ing bunga na ning krus ng Kristo, yo ing kekatamong balik-balikan, kekatamong pupuntalan, at kaya katamong pakisamentungan, potang daratang at lulubtamo king pisamban, kapabilatana ning katawan at daya ng Kristo, king banal a Eucharistia. That through the cross of Jesus gave us salvation, expressed the deepest love of God, and assured us of our own victory. Anyapin, ing krus ng Kristo, it's not just a symbol of sufferings and death, but a symbol of victory, of tagumpe, kingbye. And let that be the very core, the very heart, and the very message of today's celebration. Na anuman ingke kang pagdalanan, sigurado mong alagpasan at apagtagumpayan, lalo na nung ing krus
yaing palaging kekang tatangalan. Poto pong ating kayong pagdalanan king pamilya. Potang magkasakit na kayong miyabe miyasawa. Potang mabayat na ing daratang a problema. Potang emo na agyong pibatan ing sakit. Potang milalako na kapagasa. Potang milalako na kasikanan. Potang milalako na ka-inspirasyon. Potang mamamate na ing kagiwan. Potang milalako na kabaldugan ing biye. At potang balamo maralumdum na ing ega na gana. Eye po sana kakalingwan lalawan at tatangalan ing krus ng Kristo. Because it will not only remind you of the deepest love of God, it will not only remind you of our own salvation, but it will also remind us of our own victory. Alampasan mungan at apagtagumpayan mungan. Anyapin, the victory on the cross of Jesus is the assurance of our own victories to the silent battles that we endured alone, to the silent cries in the middle of the night, and the assurance of our victory to the exhausting and devastating experiences in life. Anyapin, itang meto nga eswita, Father James Martin, nga nang migsalita. In Christ, the cross now tells not a human story of oppressive power and dehumanizing punishment, but the divine story of our own redemption, of our own salvation, and of our own victory. Pwede yung pong sabyan ka rin kasiping yu, alampasan mo yan. Sige po, sabyan nyo ka rin kasiping yu, alampasan nyo yan. Apagtagumpayan nyo yan. Because when we hold on to the symbol of victory, we will always see inspiration, strength, and also the light of Jesus. And that is the exaltation of the cross. Amen. Talakad tamo at ipasya, king kaya katamong kasalpantayan. Sasalpantaya ko. King Diyos, sigpang lubos may paya, linalang kimbanwa ang pong yato, at kang Yesu Kristo, ang anak ng bugtong nga ginutamo, pengagli king upaya ni Banal Espiritu, may bait kang nwa na Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, may pako king krus, mete at mikutkot, tinipaya karing mete, king katlungaldo, sinubli ang mebye, pepaytas siya banwa makaluklok wananing Diyos, sigpang lubos may paya, ibat ka rin magbalik yan naman keti, ban mo kum karing mabye ampong mga mate, sasalpantaya ko king Banal Espiritu, king banal a kapulungan katolika, king pamisamakding banal, king pangapatawad na ring kasalanan, king pangasublirang meding mete, at king bie alananga. Amen. Kapatad, king krus ng Kristo akam tantamo ing kaligtasan. Itong krus yang bukod tamong kapanayan. At mipnong pa magtiwala, ilapit talak din kaya katamong panalangin at nga tamong sumabi. Uli ning kekang krus at pamanyubling mebye. Ginu, pakiramdaman mo kami. Uli ning kekang krus at pamanyubling mebye, Ginu, pakiramdaman mo kami. Para king banal a kapulungan, atagmuan na sana ing tagumpay krus ng Kristo, at isundo na sanang papasyag, kingiti yaing sibol ning kapanayan at kaligtasan, para king mabilog ayato. Manalangin tamo. Uli ning kekang krus at pamanyubling mebye, Ginu, pakiramdaman mo kami. Para kang Papa Leo, ding opispo,
pari, at ding pamuntok tamo king kasalpantayanan, midinan lasanang sikanan, at tepangan ibat king krus ng Kristo, ban ason duda ing misyon do, king pamipasyag, king mayap abalita, manalangin tamo. Ulining kay kang krus at pamanyubling mebye, Ginoo pakiramdaman mo kami. Para king kapayapan at pamisan metong king mabilog ayato, magiyasa ng tanda ning lugod at pamamatawad ing krus ng Kristo, karing bansang misasagsagan, manalangin tamo. Ulining kay kang krus at pamanyubling mebye, Ginoo pakiramdaman mo kami. Para karing masakit, magkakasakit at mibabayatnan karing miyayaliwang krus, akarelang pupusanan king aldo-aldo, makatagmulasa ng sikanan at kasnawan king krus ng Kristo, ing bugod tamong kapanayan, manalangin tamo. Ulining kay kang krus, pamanyubling mebye, Ginoo pakiramdaman mo kami. Para karing sablang mayangubye, tayran na lasan ng Kristo, kapamilatan ning kayang krus, payin turo king biya alangangga, karin king ligaya banwa, manalangin tamo king Ginoo. Ulining kay kang krus at pamanyubling mebye, Ginoo pakiramdaman mo kami. Iyabe tayo karing kaya katamong panalangin, ing kapasalamata ng Aisela Javier, ang magmasusi king Aldo ng Kebaytan. Ipanalangin tayo king Ginoo. Ulining kay kang krus at pamanyubling mebye, Ginoo pakiramdaman mo kami. O Diyos sa ipami, pepakit mo ing lugod kapamilatan ing krus ng Kristo. Pakiramdaman mo la rin kaya kaming panalangin, at agpuan mi sana ing kapanayan at kaligtasan, abukod mong kaya kamanibatan, ngeni at manggaman, kingalang angka. Amen.
Manalangin kayo kapatad, baning kaya kayo at kanakong daw matanggap la, arapaning Diyos ipang mayupayang tutu. Tanggapanes sa ning ginuitin daon karinggamat mo, king kapurian po ni kaligaya ning lagyo na, king saplala tamo at ning mabilog ng banala kapulungan. O Diyos sa ipami, iting ayin ami dawon king altar na ning krus, lalako na ing kasalanan ning metoyato. Ngeni wasa na kami naman sana king sablang dungis ning kasalanan mi, king kapamilatan ng Kristong kinumi. Amen. Ing ginuman tabe yake kayo, At kekaan timurin, kita siyoring pusoy. makatas na laking gino. Pasalamatan tayong ginua Diyos ta. Iti karapat dapat ampong matulit. Tunepin karapat dapat ang pon matulit, sukat ang pon makakapos, sing puryan ang pon pasalamatan da ka, kapilan man ang pon nukarin man. O ginu Diyos sa ipa, malugod ang pon maganaka. Ampat peki balwan mo ing kaligtasan ning meto ketawan king dutong na ning krus. Ban kanita nung nukarin ibat ing kamatayan, karin mo naman misubli ing biye. At ban kanita itang migtagumpe king dutong madaig yan naman king dutong, king kapamilatan ng Kristong ginumi. King kapamilatan na mo rin Kristo, ding kekaldan ding anghelang ponupaya ning banwa, poporianda pong sasamban ing kamanan ning digaya mo. Bustad mong ing milawak la king karela ring siwala mi, ngeni king kapakumbaban, at ngamingan masayang kakanta. Ikapin ing banal o ipa, ika ing sibol ning sablang kabanalan. Ulinitay panikapumi, itugtug may espiritu mo, antimo ing titipang ambon kareting ayin mi. Ban pabanalana at parake kami, gawa na lang katawan ng pondaya, ning ginuming Hesu Kristo. At atandanan mi pa kanitang benging mi pagtaksilan niya, at bayo na kusang lubdinaw ning biyena, king pamaylasang pon kamataya na kinwane ing tinape. Pepasalamata na ka ang pon pinuri. Piraso ne ing tinape at dinwang neti karingkeyang disiplos at ngana. Tanggapan yeti ikongan at kananye. Itiying katawan ko amidaw para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bat naningapunan kinwane ing kalis. Pasibayo pe pasalamata na kampon pinuri. Dinwang ning kalis karingkeyang disiplos at ngana. Tanggapan yeti ikongan at minumko kaniti. Iti yung kalis ning kanakong daya. Ing daya ning bayo at alanganggang tipan. Ami bubu para kaya kayo at para karing sabla. Kaya tami patawaran na ding kasalanan. Daptan yeti anting kapigaganakan kanako.
Ing misteryo ning kasalpantayanan, iniangin gaganakan mi o mapamakalulong ipa, ing kamatayan ating pamanyubli ng mebye, daraon miyake kay ting tinape ning biye ating kalis ning kaligtasan. At layon ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matangpang talakadarapan mo at sumuyo keka. Ikaming ansanang mi sulu-sulu king katawan at daya ng Kristo, pipuna na kami anting metong ning banalay Espiritu. Ganakan me o ipa, ing banala kapulungan mong makalaganap king meto yato. Bandiganap yaking dugo, kambe ng Leo ing ke kaming papa, Florentina ing ke kaming obispo, Ipasyan ing ke kaming obispo emerito, ding sablang obispo pariyang pon diakono, at deting ke nga nakatinipon ban makisan metong, kaniting pamidaon sakrifisyo king Eucharistia. Ganakan mula naman, ting kapatad mi, aminuna ng pepay nawag king pihong kapanayan ning pangasubling mebye. King pakalulo mo, idala mo lo at ting sablang mea mo nabye, ketang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kamingan, gawan mo kamingan karapat dapat magkamit king biye alang angka. Ban kambena ning Nuana Virgen Maria ing induna ning Diyos. Kambe ng San Jose ing esposo na. Kambering Nuanay Apostol, lalong-lalo ni Santiago, at ding sablang banal, ami biye-biye kalugod-lugod ke kaking ke kabanding panahon. Apurian ang pon apaligayan da kasana, king kapamilata ng Heso Kristo, anak mo. King kapamilata ng Kristo, kambena at kaya, ipang mayupayang tutukagom ning panana Espiritu, pupurian dakat paranganan, manggaman king halangangga. Anting metong nga pamilya, mahusta mo ngeni, king ipata mo nga tsupan mo. Ikabos mo kami king sablang Maroko impa,
Malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi. Banting kasopa na ning pakalulo mo, mitimawa kaming parati king pamanalipa ning kasalanan. At mikabyus kami nga lang kasasagkulan, karing sablang kaligaligan. Kabang panayan ng pon pagsadyan mi, ing panyatang ng mitnong ligaya, ning talapangabos ni Yesu Kristo. O Diyos sa ipami, ing ginuming Heso Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan kuya, ing babye ko kaya kayo. Kaya mula sana babalikdan ding kasalanan mi, nune ing pansinan mo, ing kasalpantayanan, ning banala kapulungan mo. Layon meng pamayapan ang ponpisan metongan, agpangking kaburian mo. Ikang mabibiyang pon magari, manggaman, kingalang angga. Amen. Ing kapayapanan ning Ginu, mantabe sanang parati, kaya kayo man. At kekan timurin. Ipakit tamo ngeni, ing nisasan metong tamo, king kapayapan. Kapayapan po, kaya kayo man. Niyo ing kordero ning Diyos, ing milalako king kasalanan ning yato, mapalad tamo'y tamong mayawos tanggap kay, king panalakom yun. Gino, kumatampang tanggap ka, dapat iyagkas miyay nga mano mo, kumayap na ako.
Manalangin tayo. O Ipa, kaniting pamananggap ni King Banalapa makinabang, ipani ka po mikeka, King ding sablang inatpus mo, King kapamilatan ning dutong ning krus, ama kapagkalambye, sopan mo lang misadsad, ang gaking ligaya na ning pangasubling biye, kapamilatan na mo ring Kristo kinumi. Amen. Lukluk tamo po sagli para ka ring mapilan kapabaluan. Pasibayo po maya paabak kaya kayo ngan. Siguro po magtaka kayo o ba tatsuko ngeni, yakong megmisa ngeni alas 6 ning abak kaya kayo. Uling ating kupong buri. Uling buri dako pong kontratan, kilub na ni nga na mabanwa. At nanuya po yung kontratang ay ni, bisa teko po bisa, kailangan yung pumirma. May po. Kukontratan da kayo, uling baluyo naman, at sukungin ni King Munting Tahanan ng Nazareth. Metong yang institusyon, anong nuka rin lilingapan, ang pong si Sesen na, ding anak, ating special na pamangailangan. So, ela po normal, special children la. At dating anak areni, ilaretang anak alikwan, igse, inabandona, pemyeda, ring karelang mismong pamilya, uling eda latanggap, uling edo ag yung sesen, at eda no ag yung lingapan. At atsuko po nga ni Kenny, pan kanita magtindang kandila kaya kayo. Anyapin din ng kandilang areni, ilang gamitan to sustain the expenses of the Munting Tahanan ng Nazareth. Uling kasalukuyan po ding anak at tsulaking 39 o 39 children. Yung pong total proceeds, darening kandila, itang 50% muntaya ketang procurement na ning solar panels to lessen the electric bill, babayaran ni bulan-bulan. Uling mamayad ko pong kuryente king Munting Tahanan ng Nazareth, 40 to 45,000 monthly. Itang remaining 25% will go to the educational programs. Darening anak, uling kasalukuyan, 3 sila, dig magaral karening anak. Karetang atlong division. Mumuna, retang magaral kayong special class, at siya 1 hour a day. Datang magaral kayong SPED, datang half day every day. Ang popuretang magaral king normal classroom setting, senior high school la po. At mamasa kami na sana mayarila king pamagaral da. Ita pong remaining 25% of the total proceeds will go to the operating expenses na ning Munting Tahanan ng Nazareth. Uling bulan-bulan, ing babayaran ko po o ing gastos na ning institusyon at tsuya king 370 to 400,000 monthly. So, imbes na mag-solicit kami, we launch the candle making project to sustain the programs of the Munting Tahanan ng Nazareth. Nyangyan ni Pamu po, eko po sana lulwal, alang bibit-bitan plastic. Eko po mitakas, eko migagana ka, uling istungela megisan ren, akit yun lang parati. At sula po king bandang gilid, titindadala rin kaya katamong katikista. Dakala-dakala salamat po king kaya kayong saw pat suporta king institusyon na ning kaya katamong archidioceses. Anam ya pong banway nine. Anam ya pong banwa. At kadwa, king kaya katamong pong Betis Fiesta Committee 2025, magtinda na pong tickets, raffle tickets. So, ikakatamong grand draw, maganap niya king January 11, 2026. Ikakatamong pong first prize, 200,000. Second prize, 100,000. Third prize, 50,000. Ang po pong 10 consolation prizes of 5,000. Pero king October 26, ngayon pong darat ng October 26, mika partial draw na po kanu. Di kaya katamong Betis Fiesta Committee 2025 at ing first prize sa tsuyaking 50,000, second prize 20,000, third prize sa tsuyaking 10,000. Ang po pong 10 consolation prizes of 2,000 pesos. So kasiping na
ning kandila at suya ing raffle ticket. Kaya rin pong minta king kandila, munta ko po ketang raffle tickets. Ne po. Nung ala ko pong perang dadalo, tatanggap ko pong renos, sing-sing, tingga pong kwintas. Uling menuki ko pong alahera at suya ka rin, ketang siping daretang magtinda. Ne po, dakala salamat po. Kaya kayo man. Talakad tamo po. Eta sana kakalingwan na ing krus, mo simbolo ning kasakitan at bayad ning pagdalanan. Nunes simbolo niya mo naman ning tagumpe at kasiguraduan aagyuta mong lampasan ing ega-naganang pagdalanan. Kaya kayo pong sablang tinagon at nekisan metong kaniting misa, dakala salamat po kaya kayo man. Ing ginuman tabeya kaya kayo, At kekan at timuri. bendisyonan na kayo ning lubos mayupayang Diyos, sing Ipa, ing Anak, at ing Espiritu Santo. Amen. Ing misa mayarine, ume na kayong parati, king kapayapaan ng Kristo. Salamat, King Diyos.